वरदान सर्गी mannan amka tu postai Unya wainam tu kasuditai Jivita kananda duskartai तुझे दयाम काही कोटायताय तुझ्या नावान सौम्या भक्तीरामी आल्या तुझ्या कामकाज सांभलिना भयेन आमका तू फावो करगन्या तुझ्या तुझे दैविक वरदान मिसाची तेसावा आपल्या 23rd जल्मदिसाक रोशल मॅक्सन डिसोजा 68th जल्मदीस ग्रेस लासरादोचाक मीस बडयतात रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब संतोष डिसोजा आणि कुटुंब संदेश डिसोजा आणि कुटुंब हिल्डर डिसोजा सो जल्मदिवस जोवेल अँटनी जल्मदिवस अँटनी रेबेल्लो जल्मदिवस एथन आणि रुफिना मीस बडयतात विवियन रोड्रिगसाच्या जल्मदिसाक फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी जॉन्सन आणि स्टेफी लोबो दवी वेडिंग एनिवर्सरी डेविस आणि रीमा 25th वेडिंग एनिवर्सरी क्लिफर्ड आणि मेबल पिंटो ही सर्व देवाक अर्घां दितात आपल्या उपकाराक मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां जावन मीस बडयतात वेन्सिल मोंतेरो अनिल मोंतेरो इजिदोर आणि कार्मिन पिंटो गॉडफ्री डिसोजा आणि कुटुंब ॲशलिन जॉयलिन फर्नांडिस लिगरी हेलेन आणि कुटुंब अन्ना मरिया क्लॅरा मस्करेनस जॉयसलिन मोंतेरो प्रीति सल्डाना लूसी पत्राव आणि कुटुंब वलेरियन डिसोजा मेरविन नोरोना विन्सेंट नोरोना आणि कुटुंब रोशन लूसी अँड मिनेसिस मरीना डिसोजा बेनी मेंडोन्सा वेरोनिका नजरेत सेबॅस्टियन डिकोन आणि कुटुंब सेवरीन आणि हेनरी लोबो लेन निवास विक्टोरिया डेसा आणि कुटुंब दीपक जोसेफ डेसा अनिता विल्सन फेरावो रोसारियो आणि कुटुंब लेंडसिगोवियस कुटुंब विल्मा रोड्रिगस चैत्रा आणि मनोज डॉयलिन पिंटो जॉयस डिमेलो डेनिस डिसिल्वा आणि कुटुंब चंद्रकला आणि कुटुंब आपल्या विशेषते सवांगातीर मीस बडयतात जॉयल लोबो जॉन्सन वीना जोवियल विशांत डिसोजा लिओन रोविना चैत्रा आणि शशी लेनी रॉच विनी डिसोजा आणि कुटुंब जॉयस डिमेल्लो क्रिस्टोफर डिमेल्लो बरी भलायकी मेळचे खातीर KGR रिया आणि कुटुंब देवदन जाल्या सर आत्म्या खातीर कुटुंबाचे सर देवदन जाल्या आत्म्या खातीर यॉनी फ्रँक देवदीन वलेरियन तावर आणि लूसी पिंटोच्या आत्म्या खातीर विनोद डिसोजा आणि कुटुंब कुटुंबाच्या देवदीन जाल्या सर्व आत्म्या खातीर लिडिया डिसोजा देवदीन लूसी मुनीस मोइनेस उडास मीस बडयता हेलन सिक्वेरा आणि कुटुंब देवदीन लेतिशिया सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर रोलिशा सिक्वेरा देवदीन मर्सिन आणि फेलिक्स वेगसाच्या आत्म्याक जूलियट वेगस देवदीन चॉईस राजेश डिसोजाच्या आत्म्याक सेलिन डिसोजा आणि कुटुंब देवदीन कुटिनो फॅमिलीच्या सर्व आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला कुटिनो देवदीन एलिया डिसोजाच्या आत्म्या खातीर स्टॅनी डिसोजा देवदीन जाल्या सर कुटुंबाच्या आत्म्या खातीर शारोन डिसोजा देवदीन विलियम आणि हेलेनाच्या आत्म्या खातीर शालेटी डिसोजा देवदीन जाल्या कुटुंबाच्या सर आत्म्या खातीर जॉन रीटा फर्नांडीस बरी भलायकी ग्रेस लासरादोक बरी भलायकी मेळचे खातीर तिच्या 68th बर्थडेक मीस बडयता रॉबर्ट डिसोजा संतोष डिसोजा आणि कुटुंब हांचे सांगता सर्व आमची इरादे देवा मुखार दवरया ताचो आदार आनी ससाय मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो थोड्यांक वाय कुडीची न्ही मोतीची वाय वखदांतली वाय कोणेंय बरें जाल्लें पळोवंक जायना दुसऱ्यांच्या घराक आरायल्लें पळोवंक जायना दुसऱ्यांनी बरें घर बांदलें पळोवंक जायना बरता ती वाय आयच्या वांजेलांत
असलोच एक घडण आमी पळयता. जेजू एका व्यक्तीक बरो करता तितलेंच थंय असल्या साधू सेवक आनी फारिसेवांक तांच्या मदें उपजली ती एक आतुराय. कशें ह्या जेजूक नाश करचो, कशें हो बरो करच्या जेजूक नाश करून उडोवचें ह्या विशयांत पितुरी करूंक भायर सरतात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत ती अशेंच जाता. दुसऱ्यांनी बरें जाल्ल्या वेळार, दुसऱ्यांक बरें जाल्ल्या वेळार, दुसरी बरी जाल्ल्या वेळार, दुसऱ्यांचें घर बरें भरल्या वेळार जायते फावटी आमची चिंतपां नॅगेटीव चिंतपां आमकां पळोवंक जायना. आमी केले सर पातकांक देवा मुखार हाडुया, देवाच्या बोगसाणें मागया आनी नितळ आनी निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमी केले सर पथकांची दोगदन सांगाता म्हणोवया. हांव पथकी सर्गुजार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव सर्व सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बघेवन सदांच संवकार करूये सगळ्या देवतांनी भक्तान आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परादा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पजदार देव आमचे काकूत करो आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Sonia Kakulkar, Sonia Kakulkar, Krista Kakulkar, Krista Kakulkar, Sonia Kakulkar, Sonia Kakulkar. प्रार्थया. सर्पजदार आनी ससनाच्या देवा, सर्गाने संसारातून ससलायताय तुझ्या परजेचे प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटाक जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, हो मेल्किसेदेक सालेम गांवचो राय सांगत आस परमोन्नत देवाचो याजक. दुस्मान रायांक पाळाव करून फाटी येतल्या अब्रामाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच तें अब्रामान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांचो दांत एक वंटो दिलो. मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण, दुसरो अर्थ सालेम गांवचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो पुर्वजांचो सैत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदाळा जालो वा केदाळा अंतरलो हेंय आमी नणाव. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयत. तो ससनाक याजक. मेल्किसेदेका सारको आनी एक याजक नेमाक जाला जाल्यार हो सगळो विसार आनीकी स्पश्ट जाता. हो रक्त मासाच्या नियमा सरी जावंक याजक जाल्लो न्ही, बागार नाश करूंक जायनातल्या जिविताचे पदवेन याजक जालो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक पाळाव करून तुज्या वैरींक तुज्या पांयां थळा हांवें घालीसर.
तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक तुझे राजवटकेची पदवी सियोना तावन सर्वेस्पोर तुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्मना वयर राजवट चलय. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक पवित्र थळार तुका पदवी लाभल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा परी हांव तुका जल्म दितलो. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक सर्वेस्परान सापूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगटतलो आनी लोकां मदली सर्व इतरांची पिडा गूण करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोया. जेजू परत्यान एक पावटी सिनगोगाक भितर सरल्या वेळार थंय आंकुडल्या हाताचो एक मनीस आसलो. ताणें साबताच्या दिसा जेजू कांय बरो करीत काय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताजेर गुन्हे आमकार माडून म्हूण थोडे जाण पारवत करन आसले. जेजू आंकुडल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबत दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक वायट करूंक, एक मनशाचो जीव वाटावंक वा जीव काडूंक. पूण ते वगेस रावले. तो बळो रागान ताणें तांचेर आपली नदर बोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजांची दारुणाये खातीर तो कंतीभरीत जाल्लो. आनी आंकुडल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताजो हात सरको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जाणां संगी मेळोवन जेजूक कसो लगाड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवितांत बरें करूंक वा वायट करूंक, वा बरें करिनासतना रावोंक आनी वायट करिनासतना रावोंक. जायते फावटी जिविताच्या विशेष संदर्भांनी असली सवाल आमकां उदेतात. आज थोडो वेळ आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर मारया. पयल्या सुवातेर हो हात आंकुडलो व्यक्ती कोण. वांजेलान सावंदी वा खंयच्याय वांजेलान सावंदी ह्या व्यक्ती विशांत चड इन्फॉर्मेशन आमकां कळीत ना. आनी कित्याक निमती ताजो हात आंकुडलो ह्या विशयांत आमकां कळीत ना. खंयचें कारण जावन संक पुरो आमकां कळीत ना. पूण जायतीं कारणां आसात. असो हात ह्या रितीर जावंक थोडीं कारणां सांगतात आनी थोडे वांजेलाचे वर शिकले मनीस सांगतात जावन आसूंक पुरो ताज्या हाताक पोलियो लागलो जावन आसूंक पुरो, वा खंयचीय जाल्यार एका खातीची पिडा ताका आसून आसूंक पुरो. आनी एकलो विमर्श करून सांगता जावंक पुरो ताज्या हाताक पोलियो लागले निमती ताजे मसल्स आनी वेन्स काम करिनात आनी ग्रॅज्युअली ते मरतात. त्या देखून हात वा ताजो सगळो हात खंयच्याच उपयोगाक पावना. एक काणी सांगता वांजेलान बरोवंक ना, पूण एक काणी सांगता ह्या मनशाच्या विशयांत उलोवन. हो मनीस मेस्त्रीचें काम करतलो, घरां बांदची तसलें काम करतलो आनी त्या देखून ताजो एक हात नातल्या निमती काम करूंक कश्ट जातलें. वांजेलांत ही काणी ना. पयल्यान सांगता हांव. फादर रॉवेलान
अशें सांगलां आमी सांगनाकात ही एक काणी आनी त्या देखून जेजू ताजेर बिरमोत पावता आनी ताका बरो करूंक आशेता. आमचो देव कसलो देव ह्या विशयांत आज आयच्या ह्या वांजेलाचेर आमी विमर्श करतना आमकां पळोवं येता. पयलो सुवातेर आमचो देव जीव दिवचो देव. जर तर उत्पत्ती ग्रंथ पयलो अध्याय आमी पळोवंक गेल्यार देव सर्व संवसाराक रचता, आपल्या एकल्याच उतरान तो रचता, पूण मनशाक सव्या दिसा तो रचतना उतरान तो रचना, बगार आपल्याच हातांनी ताच्याच सारकेच स्वरुपाचो तो रचता. उपरांत ताज्या तोंडाक तो जीव भरता. आमचो देव जावन आसा जीव दिवचो देव, जीव बरसो देव. आनी हेंच जीव दिवचे वा जीव बरसो देवाच्या विशयान आमी जेजूच्या परगट जिणेंत आमी पळयता. जावं पुरो जायरसाची धूव, जावं पुरो विधविसो पूत, जावं पुरो लाजरस, जावं पुरो आयच्या दिसा ह्या व्यक्तीक जेजू जीव दिता आनी जिवंक प्रेरण करता. मरण पावल्या त्या हाताक, जीवनातल्या त्या हाताक, बोळनातल्या हाताक जेजू क्रिस्त आज बोळ दिता. आनी अशें जेजू क्रिस्ती ताच्या परगट जिणेंत हर एकल्याक कळीत करता, हांव जावन आसा देव जीव दिवचो, जीव बरसो, जीव काडचो न्हय, बगार जीव बरसो. दुसऱ्यान आमचो देव सर्वांक स्विकार करचो देव. पोरण्या तेस्तामेंतांत अशी एक रूल बरयल्ली, जो कोणाक कातेची पिडा आसा तांणी समुदायांतून भायर रावूंक जाय. आनी जर तर कातेची पिडा गूण जाल्यार तर तुवें परत येवन जेरुजलेमांत आसल्या देवळाक वचून थंय आसल्या याजकांक तुवें दाखय जाय. आनी गूण जाला म्हणून तांणी सांगल्यार तो वळ अर्ग बलिदान तुवें भेटोवंक जाय. ताजे उपरांत मात तुका येवंक जाता समुदायाक. हात आंकडलो व्यक्ती आज सिनागोगांत आसचे आमी पळयता. सिनागोगाक रूल आसले खंयच्याच कातीची पिड्याच्यांक वा खंयच्याच रितीच्या फिजिकल डिफॉर्मिटी, अंगविकलरू असल्या कोणाकच येवंक नातले, आडवारले. पूण हो व्यक्ती जर तर सिनागोगा भितर येवन रावला तर हाजो भावार्थ गरजेचो. ह्या व्यक्तीचो भावार्थ कितेंय जावं दी, थोडो वेळ त्या देवा सांगता, त्या देवाचें उतर आयकून ताजे नियार कळूंक तो भितर सरलो आनी हें बरेंपण जेजू पळयता त्या व्यक्ती थंय आनी गूण करूंक आशेता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, आमच्या जिणेंत ती जेजू क्रिस्ताचीच ही बरी सवय आमी फॉलो करूंक जाता गे. आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक शकता गी, वा जिवीत आमी काडटा. जायते फावटी आमच्याच उतरांनी, कठोर उतरांनी, कोडू उतरांनी दुसऱ्यांचे जिवीत आमी काडटा. जीव आमी बरी ना. दुसऱ्यांच्या विशयांत नाका जाल्ले उलोवन आमी जीव काडटा, आमी जीव बरी ना. आमचो देव जीव दिवचो. जर तर आमी ताजी भुरगीं जाल्यार आमी दुसऱ्यांक जीव दिवंक फावो. जर तर कोणी एकलो व्यक्ती आपल्या जिविताच्या कश्टाच्या त्या जिणेंत आसा तर थोडी बरी उतरां. जर तर कोणी कश्ट येता तर थोडी समाधानाची उतरां. खंडीत जावन जेजू क्रिस्तान केल्लें तें बरेंपण आमच्याय जिवितांत आमच्या उतरांनी आमी बरें करूंक शकता. त्या देखून क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्ताची बऱ्या मौल्यांनी आमचें जिवीत आमी रुपीत करया. आमचो जेजू क्रिस्त बरो करचो देव, आमच्या तांकी भितरलें दुसऱ्यांक आमी बरें करया. जर तर दुसरी बरी जातना तांच्या विशयांत पाड चिंचे वा कठोर चिंचे वा मोसोर करच्या बदलाक एक बरी 4 उतरां उलोवन संवसार बदलया, आमचें जिवीत आमी बदलया. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. हुंदो आनी वायनान वेदिशी आयल्या, दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता, स्वारीक मोगान तुज्या जियेवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेर तुमचे बलिदान सर्वपुजो जरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा जितले फावटी आमी हे बलयेचो उगडास काडून संभ्रम करता तितले फावटी आमचे सोडूनेचो वावरतून चलयताय. देखून ह्या पवित्र कुटान फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हणून आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजू वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजें मरण समरमता. जिव्या बावर्तान ताजें पुनर्जीवनपण परगडता. तिर बरवशान ताज्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळदळाचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी दुखा जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंसर्गी दुखा जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पूंची. त्याच पुरेच्यो वाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासोद आनी सुमेस्त मनशा पासोद तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटूया. तुझ्या क्रूसानी पूर्ण जीवन पोवण्यावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सरबंदारा आमची सर्वोत्त जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंड आनी सोडवण्याचे काळज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमकां सुमयस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितीमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पॉल आमच्या कवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सरू काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज कायम. तुझे खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आमकां तशी आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस परसोर वायटांतली आमकां निवारदायक कुण्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या बागान आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय की पदव्याने महिमा तुझी ससनच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव येदी दीस हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन तुझ्या मासा तुझ्या रक्तान समर्पून दिता आमचो जीव तुका पोसून सासणी जिविताच्या काळान आमकां पोस्तो सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तान संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता हांसून ती तुझ्या बोटां सदां खेळतात मनसा ती मनशां प्रास सरूच न्हय जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसताय राग तूं दर्या पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पून दिता आमचो जीव तुका पोस्तू सासणीक जिविताच्या काळान आमकां राग तूं दर्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां एकाच सर्गेंच्या उड्यान दादोशे केलाय तर एका काळजाचे आनी मनाचे आमी जावच्याक आमचे मन आनी काळजान तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार ये बागे बोता सुसे देव मायेच्या पती
Cia sobit fula, podveda sharati. Zuze bapa pautu maka, Zuze bapa pautu maka, Zuze bapa pautu maka, Zuze bapa pautu maka. Mogar putra sobre, Aunque muri आशीर्वादी वामका. घेऊन दुसऱ्याच्या कृपेने ब्रह्मकामची देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.